Vučiću večitima i ulaganjima države u dva najveća srpska kluba, uspeo sam i u tome da cijel narod misli isto što i ja. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je gostujući u emisiji Takovska 10 na RC i o finansiranju košarkaških i fudbalskih klubova Crvene zvezde i Partizana iz državnih izvora. Uspeo sam i u tome da cijel narod misli isto što i ja. Ulažemo u njih mnogo, a sve ostalo je traženje alibija. Srećan sam zbog uspeha Zvezde i Partizana, ali oni meru traže u pobedi međusobno, a ne u uspesima van toga. To neki od njih jedino zanima. Ulažemo oko 5 puta više nego 2012. godine. Ulažemo u rukomet, odbojku, vaterpolo mnogo više. Nadam se da će se to vratiti, poručio je Vučić. Uvijek ću se zalagati za privatizaciju naših klubova, opšte je licemerje u našem društvu. Kao što niko neće njima da odgovori, nije sve isto u našem sportu, Partizan dobija mnogo više novca u fudbalu od Zvezde. Zavisi kako tumačite, ali sve prihode je država obezbedila. Privatnike država zamoli da ulažu, ali uvijek se trudimo da merimo. Partizan je kao dobio manje novca. Nije dobio manje. Dobijaju podjednako, Zvezda i Partizan dominiraju u košarci, u regionu, u fudbalu je to bio Dinamo, više nije, rekao je predsjednik Srbije.